Kanegade ko All India Radio Shillong ki khubor ban puli du Elma Arwar. Ki mat ba kongsan jong ki khubor man ta step kilong. Khot jingelang ka sarkar kami ya baro ki seng san puthai haswaban sedang ke dormar mangtingka kari. Wan pinda white hadu shihajan ruspa khat sangut kile no ka kenhun le no NDFB ha Assam on sedang biang sarkar jala meglia bante ya khadop rung khadop mi ha umling bat pin pau jing kermen ka technical committee ba ka meglia kadang la ban pelong ya ka national games. Ki khubor ki babnya ka sarkar kami hinin kesini kala lum jingalang jong borok kiseng san perthei hanong ba New Delhi haswa ba ka dorbar mangtingka jong kari kan sedang nadu mentang sengi Menteri Ramadu kari Narendra Modi Menteri Ketenat Defense Rajnath Singh Menteri Ketenat Parliamentary Affairs Prahlad Joshi kinong ilam keseng Kongres ki ba kentup ya Nabi Azad bat Anand Sharma nong ilam ke TMC Derek O'Brien ka nong ilam ke NCP ka Supriya Sule kila poi syakani ke jingalang jong kiseng san perthei Kafes beningkong jong dorbar mangka kan sedang mentakas ni hakapa Presiden kari Ramnath Kovind ai jingkran haboro artli ki haka jo por ketelong khobor ka yathu baya ka economic survey on sakran hakani ke dorbar mangtingka la shagasni baya ka mangtingka on sawanra hakasni sejan Hasam hadu shihajan ruspa khatsangut kile no jong borok South League kinhun ke National Democratic Front of Bodoland ni NDFB kilawan pendem wat Ahmad Menteri Rangba Kejala Assam Sarbananda Sonowal hagauti hinan kesni nagini kin shihajan ruspa khatsangut kile no hadu praspa laipun reungut kile no naki arli kinhun jong ka progressive sanspa nyop khndaingut kile no nak kinhun Ranjan Daimari bat aspa ngut kile no jong kenhun saurai guaram kini ki shi hajan ruspa kasangut kile no ki bala penemwat kilawan IT ru hadu shispa nyopu pratli kitiasiap batiar pemithai hakani ke jingalang ka pakerpang Menteri Rangba Kejala Assam Sarbananda Sonowal uloong bakajak jingwan penemwat jong kini kile no kapau kapen i bakenhun le no NDFB kakwa ya ke jing songsuk ke basyirta hakani ke jelam Kari India henen kesni kelayo jintip baladon uwe ubreu balatikna bulayo ya ka novel coronavirus. Ka Ministry of Health and Family Welfare jong sarkar kami haka kerwa khobor ke jongka kala pentip ba uwe usama puli ubana Kerala bat uba puli ha Wuhan University bat ulawan phapat syakari India ulayo ya novel coronavirus. Une usama puli uba kates ke jong kalong positif udan hospital bat kajing sumar ke bajenai kala ya syasyan. Ketolong khobor ke huru ba unu samla menta ula kami obor bat udang syapit binya ha kajing sumar ya ha kaju opor ke sarkar kami kala permenaru bakari kala long kapapun kriap ha balada uni coronavirus umpur hakari kayeng bishar bakhli do jongkari ke Supreme Court kala kentat ya ke jingkerpat neka curative petition jong uwe ne kisangut ki badon kti ban bat bor bat penyap ya ke nirbhaya ubala kerpat hakayeng kasyari bakhli do jongkari ke Supreme Court bahkan pelat yo na karai jong jing penyap ke bench jong ki sangut kinong bishar ki bakentup ya Justice NV Ramana Justice Arun Mishra Justice Rohinton Nariman Justice R. Bandumati bat Justice Ashok Bhushan kilakentat ya ke petition jong Akshay Kumar Singh uwe ne ki dekhot bodon kti ban bat bor bat penyap ya ke nirbhaya Menteri jong kesarkar jala meglia ubadai pet ya ketenat PWD buildings uma komingwan umben hinan kesni ulong baka jingte ya ka khedop rung khedop mi ne ka entry but exit point ho umling ke badan hasurok ba Shillong gati kan sesedang biang hadin baka ketenat PWD buildings kan sayo ya kepisah na kesarkar jala habakran bagila patai khubor uma komingwan umben Menteri Ketenat PWD building jong sarkar meglia ulong ba kontraktor basna ya kani khedop ula penut ya kepisah ka bahaya ba nak la ka jong kapla na ka bentaban sedang ya kini kakam bat menta ka sarkar jala kan saplak pisano ha uniu benai leber ba ka jing tre ya kini khadap an sapendap noru uniu Menteri Ketenat PWD building ulai thoru ba ka sarkar jala kadang kam sahadu sapo keluar tingka ban pendap ya ka jing sna ya kini khadap rung khadap mi ne ka entry bat ka exit point ha umling kini gede ko All India Radio Shillong ka bolam shipi ya ki khubor Menteri Rangba dua kari Narendra Modi ulaong baka akot hapadang kibodo bat ka sarkar kini kan pengklan ya kejinga dai bat kejinga teli ha Assam. Narendra Modi Menteri Rangba dua kari lemba ka tweet ulaong baki jinga baki bodo ki kendo hakini ki sanpho teli kisnem ki lakutno ha kalingkho sniap jong ukpa ka jat benreu Mahatma Gandhi hinan kesni. Modi ula padang ru ya karai banum ya kisho bat ban pedang ya ka sensyar pat ba. Menteri Rangba dua kari ulaong bakane ka akot baki bodo kalong ka khubor ka Batam ya ka Assam bat kumjur ya
bat kumjuru ya ki jaka ki padan jingaki shosho unarin ramudi ulapan pau ya ka jingmen bamenda borok kinong budu kin pinklan bat pinya shosho ya karoi ka par asam unarin ramudi ula ongru bakani ka akot baki bedo kanum kata eki wepat ki jat benreu henrekan aila jingira shosho ya ki wepat ki jat benreu ha asam unarin ramudi ulapan pau bakani ka long jingjop ya baro bat kapala ai mensin da ki mantra jongka sabka sat sabka vikas bat ka ek bharat shresh bharat ka vegetable cultivation project kabala shimkhya bha da women's economic development society tura haringkat ka jingtreilang bat ka nabat katanat horticulture ka IBDLP bat ka MGNREGA kalaple ya ka pura singa ka bahap hapo ka beta sing CNRD block mena ka singi balang jong ko teyo ha ka jingdon UADC ka ampeti uba SC lalu lembat kiwe ka officer jong ka block kani ka project ka doni ya ka jingate parlok bat kikinthei jong ka sinong pura singham UADC ka ambati uba SC lalu haba ajingkran hagni kasni ula penpau ya kajing songmen bakani ka project kade khambon na ka benta ki kinthei ha ka ba ki kinthei kidan na ka benta ka ba krautam ha ka longeng ka longsem newat ha ka imlang ka salang ka jing rakhi ya ka anti leprosy day bat ka jing pelat ya ka sparch leprosy awareness campaign kala long ha kamra conference jong ka district maternity and child hospital tura hinin kasni kani kasni kala rakhiru ban ke maburom ya ukpa jai ben reu Mahatma Gandhi ubadan ka jing ek bat uba airu ka jing shakri shagito ki breu ki bayo ya ukhnyang nyang lingkun Deputy Commissioner ka West Garhwal District Ram Singh haba ajingkran ha kani kasni ulong bakari India ka badan bon maha ki nongpang nyang lingkut bat kumta don kam ban pensutu ekipat ba lemba ki awareness program ha ka ba on la ban pensutu pat ba halor kani ka jingpang la ka long ya ki nongpang ni wat ya ki nong sumaru ka technical committee ka beningkong jong ka national games ka balai phundai ka balong hajilla Meghalaya kalakran scam ba ka jilla Meghalaya kala ban pelong ya ka national games house nam 8000 RPR ha ka ba kala ongru ba ka jingte ya ki jaka lekai na ka benta ka jing pelong ya ka national games ka dangbyang chairman jong ka technical committee RK Sachiti ubalawan jingo ya kajaka pelong national games bat ulalum jingelang ru bat menteri katanat ilaka jong kajala Meghalaya uba bante do lingdo ulaong bak soka jala kariban sedang no ya kajingte jong kijaka ilaka naru ubnajil liu menta usnem kanam bak kajingte kala menpendap ha kapor kababiang ha kajilaka football jong ke Indian Super League kabala long hinin kesni hapen ka Bengaluru FC Persya ya ka Hyderabad ka Bengaluru FC kala job da Shigol la not ya ka Hyderabad ya gani ka Shigol jong ka Bengaluru FC la thep da UN Kumar ha ka minute ka binyo jong ka class tem da gani ka job ka Bengaluru FC kala don hakdan ka baar ha ka ba kala yo apu pra point da ka ba job rasin ya khai sausin bat rempat laisen na khasan tili je la kai kat ba ka Hyderabad ka don hat raidu jong ka make ken point ha ka ba ka dong yo tang ru point da ka ba job tang sisin ya khai laisen bat rempat halu khatwai sin na khasan tili je la kai ka je la kai minta kasni ka long hapreng ka Mumbai City Persya ka North East United ha ka por nyoshi teng janmin Shuaban pungkut ya ki khubol sa sisin kimat bakongsan khot jingalang ka sarkar kami ya baro ki sengsan per thai hashwaban sedang ke dorbar mangtingka kari wan penamwat hadu shispa had ngalong biang wan penamwat hadu siajan ruspa kasanut kileno ka kenhun no NDFB Assam on sedang biang ka sarkar jalla Meghalaya bante ya ka khudop rung khudop mi ha umling bat penpau jingkermen ka technical committee ba ka Meghalaya kadang la ban pelong ya ka national games katu ki kubor kilakut ki bawan chapi na ka studio jong ko All India Radio Shillong but sa India por ni se so but ka Delhi station na ka benda ki kubor haktin Hindi ha ka por prabje but ki kubor haktin parang ha ka por prashpawam kani ka dei ko All India Radio Shillong